Бабуль, а это правда, что в Юрьев день ведьма могла украсть всю росу? Да, могла. А что в этой росе такого особенного? Говорят, что юрьевская роса считалась наилучшим средством. Могла вылечить от любых болезней. Бабуль, а еще расскажи про Юрьев день. Ну, раз вам так интересно, тогда расскажу. Ой, онучачка, а що ж гэта ти робиш? Так до порога ж хату не мятуть. А ці так ужо важно, як месці. Галоўнае ж, каб чыста было. Ну, канешне ж важно, хіба ж тобі мама не казала. Порог, як і печ, месца ў хаце незвычайнае. Гэты месцы сакральныя, з імі звязаны мноства абрадаў, звычаяў, традыцый. Порог лічыцца месцам, дзе жывуць душы нашых продкаў, якія могуць паўплываць на ўзаемаадносіны паміж людзьмі, на дабрабыт, на заможнасць ды на здароўе. Ось як. Дай я табе пакажу, як трэба. Трэба месці ад парога ды да печы. Дякую табе, бабуля. Цяпер толькі так падмятаць буду. Бабуля, паглядзі, як тут у нашай хаце добра. Цёпла так, чыста і светла, а на двары сцюжа.
Трэба вокны фіранкамі зацягнуць. Ой, бабуля, паглядзі, колькі там людзей, хто толькі не прыйшоў. І жанчыны, і мужчыны, а дзяўчат і хлопцаў колькі. З марозу румяныя сядзяць. Ох, і правда, внучачка. Добрый вечер вам, дорогие гости. Дякуем, что завітали до нас у гости. Ну и по традиции народной поклон. Бабуля, ты нешта мне гаварыла пра мінулае і будучае. А як жа наш род пачынаўся? Ой, внучачка, ну як? Ну, з нараджэння, канешне. Дзеці – прадаўжэнне роду, працяг жыцця. Дзеці – галоўнае ў сям'і. Гэта вялікая радасць. Жила-была гушка, и было у нее 5 ребятушек. И ходили они в красных чоботах. Прилетели птушки, сели на воротах у червоних ботах, стали сокотати, что сыночку дати. Ті гороху троху, ті ячменю жменю. Ті гороху троху, ті ячменю жменю, ті овса покауша. Ну што, унучачка, Ганначка моя, трэба ўжо нам і да вячорак ладзіцца. Бабуля, а што гэта за вячоркі такія? Ой, вячоркі, вечарушачкі, пасядзелкі, пасядушачкі. Раней збіраліся на вячоркі і ў нашым Янаве. Што гэта за вячоркі такія? Для чаго і дзе збіраліся? Ой, збіраліся ў хаце з прасторным пакоем.
Сустракалі гасцей гаспадыня весялуха ды гаспадар жартаўнік, якія самі вельмі любілі паспяваць, патанчыць, якую-нибудь байку расказаць. Разам гаравалі, разам марылі пра лепшае жыццё, бо раней жа вельмі цяжка жылось. Ведаеш, зараз ужо вячорак і не ладзяць, але дзе-нідзе, да і хто-нибудь скажа: «Гэй, Ганулька, або Надзейка, ты куды ідзеш? Эх, на вячоркі!» Жартаўнікі ладзілі розныя гульні. Дзяўчаты на хлопцаў паглядалі, а хлопцы дзяўчат сабе на прымету бралі. Ведаеш, унучанька, мы зараз усё гэта і пабачым. А дзе ж гэта нашыя госці? Нехта там, вон з той стороны, а вон яны, да? Зараз усё гэта і ўбачым. Праходзьце, даражэнькія.
Ганна? Ганночка? Ганночка, ты где? Не сварися, дід. Гэта ты тут гэтыя вячорки придумала нейкія. Не сварися, деда, у нас будет так весело. Ой, не до веселости мне. Добра, гуляй, гуляй, а я пойду, мне треба ще скотину попоїть. Ой, унучечка, куди ти? А де ж гэты дед подівся? А де ж той Василь? Ех, ой, ужо ж гості йдуть. Пойду за ими, пойду сустрену.
Ох, Василь, а што ж гэта ты тут робіш? Зараз гості до нас прийдуть, а ти тут сметник розвів. Знаєш що, Алена? Гулять, дик гуляй. Але справі ганьби не давай. О що? А я то думаю, чого ти сьогодні, ну, битая подмяченная, а? Ну, а як же ж? Да ти хоч з середини хати сунься. Вунь, бачиш, уже йдуть. Скорей, скорей. Заходьте, гостейки дороженькі, милости просим.
Ой, а я ж усё роўна свайго дзеда вельмі люблю. Любіў бы сел Шкадую. жабу, павалачыў да з'еў. О, Дед, даражэнькі мой, пойдзем у той пакой да гасцей. Забірайся да гасцей, мой дзядок. не пайду да госцей. Холад на двары, а мне ломіць косці, ды я уже ўвогуле стары. Ой, ну забирайся до гостей, мой дядок. Ой. Ну забирайся ж до гостей, голубок. Не пайду да госцей. Я табе кажу. Лепш лягу да на печі паляжу. Ой, О, ну і ляжи на печы, стары дед. А мяне да госці правядзе сусед. пачакай, Алена, пачакай. Не спяшай, не спяшай. Я пайду з табой. Ты толькі мяне не кідай. Ай, пайшлі ўжо.
можа дзесь майго деда носіць. Ой, тут А я, дзе ж тут. гэта ён? Тут. А дзе ты дзеўся? Дзе ты ходзіш? Що ти рабіў? Як що? Я, знаете что, люди добрые? Сплю, на печі ляжу, Спіць. потім Чулі? поем, у окно погляжу, а потім знов лягу да на печі ляжу. Ох, ох. А ті наколов ти дров. А я і в лес не ходив. Чулі? В лес не ходив. А що ж ти робив? А що робив? Мух лічив. Ну, дик, а ті ж ти хоч у печі запалив? Не полив, потому что комаров давил. Ой, а ти хоч води от наносив? И ведерца не принес. Ти що ж ти робив цілий день? Що робив? Линди бив. Ой, на печі ляжав, ды так стомився. Чулі? Як стомився? От і стомився. Ды, конечно, да и с печи же он звалился. Ці чуете вы? Уже і могла б і не говорить гэтага. Ой, Василия, ну и лайдак. То тое не гэта, кто гэта не так. І вот так. Было в батьки три сыны, ды ух я, а все же я, ды Василий, ды ух я. Над зеленым на дугу, ды ух я, развалилась туда, ды ух я. А ты ждут кобыла, ды ух я, веселушка была, ды ух я. Было у Юр'ї три дочурки, Нівою Юр'я,
смеется. Нивою, Юр, я ниваю. Черная мазочка, вся хозяечка. Нивою, Юр, я ниваю. Черная мазочка, жития будя. Нивою, Юр, я ниваю. Юрьо, эй, 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 Юрьо, эй, 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 Юрьо, эй, 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 Юрьо. Юрьо, эй, 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 Юрьо, эй, 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 Юрьо, эй, 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 Юрьо. Юрьо, эй, 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 Юрьо, эй, 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 Юрьо, эй, 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 Юрьо. Юрьо, эй, 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 Юрьо, эй, 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 Юрьо, эй, 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 Юрьо. Ой, Ганулечка, як же добре у нас, як весело. Ой, Ганулька, а хто ж гэта там грукає, стукає? Бабуля, гэта ж мае дзяўчаткі і хлопчыкі ломяцца да мяне. Ох, якія ж яны, а колькі ж іх тут, Ганулька? Ой, як шмат. А дзе наш дед? Дед, ці бачиш ти, колькі їх тут? Ой, Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. гляди, а ти її до вікна не достають. Ой, ля, і правда. Ой, ну, Ой. як є мишаняти. Ой, а що ж ви робити будете? О, Припевки. гэта я люблю. Давай, Алена, і ми які припівки поспіваємо. Ну, а чому ні? Конечно, заспіваємо, а як же ж? Дед хоть молодость. От, деду, аби полежать, аби поскакать. Гармоніст, гармоніст, ти сьогодні душка, ти сыграй нам гармоніста, ми спаєм частушку. А дівчата в темнім лісі любовалися сосом. Ах, які я, поглядите, везде шишки. Полюбила сокола, длинного, високого. Мяне треба подимать, щоб його поцілувати. Все прийшли, і по лавках сели. Мого хлопчика нема, мабуть, вовки з'їли. Тута, тута, а море небо тут. А твоей морфуты небо тут. А твоей морфуты небо тут. Ой, ти мой милий, і чому ж ти не прийшов? Муха лямпу потушила, шаровика не знайшов. Ой, ви вочки мої, да що робить не з вами? Як убачите ви хлопців, міргаєте самі. Тута, тута, а море небо тут. А твоей морфуты небо тут. А твоей морфуты небо тут. Ножкой топнула я, да и ручкой хлопнула я. Не съела 40 пирогов, да и не лопнула я. Сядешь, милый, напиши, сядешь, усмехается. Зубы новые поставлю, рот
кроме деда, то, напевно, наши. Майго пузо у затирцы, майго простокваши. Вышла плясать да бабушка Лукерия, и не макос на голове причепила перья. О! Девочки, девы, тута, а твоей Марфуты нема тута, а твоей Марфуты нема тута. Я по бережку бегу, а берег осыпается. Я беззубого люблю, без зубы не кусается. Ой, огурцы, помидоры, яйцы. У наших Музыкантов заболели пальцы. девочки, девы, тута, а моей Марфуты нема тута, а твоя Марфута тута, а твоя Марфута тута. Мы припевочки пропели, сдается, надоели, а теперь нас ждет момент слухать ваш аплодисмент.
Ой, ведаеце што? Там жа столькі людзей стаіць на двары, на парозе ногі абтрасаюць, да столькі падаехала, што я і не ведаю, дзе яны тут у нашай хаце і памесцяцца. Дзе ж ты іх Ось, бачу? а такія яны, Алена, чудныя. Гаворкі такія ў іх чудныя, Алена. хто такія? Ой-ой. А хто такія? Апрануты чудна, але гавораць, то я разумею, што гавораць, разумею. О. Так а што ж яны табе казалі? Ой, а казалі яны, што яны даўно сюды да нас збіраліся. Ды ледзь-ледзь сабраліся. Палотны пабялілі, уборы пашылі, кажа, і в дарогу. А ехалі на адной назе, потым на другой назе, От табе на. а потым скакалі на казе. А чому Ды не з на дарогі кабулі? збіліся, у яму ўваліліся, а там мядзведь, то яны О, ледзь-ледзь ці жывыя яны? ад яго адбіліся. Ды сюды і заявіліся. Каканькі родненькія, а ці поверили вы гэтаму чуду? Ой, ну так што ж ты, пень стары, так завіш скорей, бо ж памерзнюць. Ой, заходзьце, 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 заходзьце. all the seas, all the winds are dancing hora. It's a dance you've never seen from a country called Moldova. Shai-la-la-la, she's all you, shai-la-la-la, duce doiul das de foc al iubirii joc, e hora din Moldova. Când o iubești, te răsoază, când o uitești, îți dă viață toți cu foc, se avântă în joc, ai cu noroc.
feelings that you get from hora all the day. Watch them nowadays. Oh, that dance you wanna
mnie wysuszyła. Полно вам снежочки на талой земле лежать, полно вам казаченьки горе горевать, полно вам казаченьки горе горевать. Оставим тоску, печаль во темном лесу, оставим тоску, печаль во темном лесу. Ой, будем привыкать к азиатской стороне, будем привыкать к азиатской стороне. Казаки, казаченьки, не бойся ничего. Казаки, казаченьки, не бойтесь ничего. Есть у вас казаченьки группа и мука. Есть у вас казаченьки группа и мука. Каши мы наварим, белым хлебом напечем. Каши мы наварим, белым хлебом напечем. Сложимся по денежке, пошлем мы за венцом. Сложимся по денежке, пошлем мы за венцом. Выпьем мы по рюмочке, позавтракаем. Выпьем мы по рюмочке, позавтракаем. Выпьем по другой, разговоры заведем. Выпьем по другой, разговоры заведем. Выпьем мы по третий, вскоре песню запоем. Мы поем, поем про казачье житье, казачье житье праволоже всего. Казачье житье праволоже всего. Казака дома чернобурочка, казака дома чернобурочка. Верный мой товарищ, конь горячий вороной, верный мой товарищ, конь горячий вороной. С песней разудалой мы пойдем на смертный бой.
Василія, ці бачиш ти, які у нас гостіки, добрі, веселі. А ти де був? Ой. Може, зустракав якое діва дивне? Ти що смішне бачив? Бачив. Ой, бачив. А ті ж ти бачив, як корова люльку курила? Ой, ну що ти, бачив. А ті ж ти бачив, як овечка знесла яєчки? І гэта бачив. О, Ой, брешеш. А ті ж ти бачив комара, який поле орав? бачив. О, Ой, Василія, слухай, ну дик тебе ж нічим не здивить, усьо ж ти бачив. Бабуля, Усьо дядуля, бачив. Ой, зараз я що, вас внучечка? усіх здивлю. Поглядите, який я ручник вишила собі у придане. Ой, який ж пригожий рушничок, малайчинка, внученька. Малайчинка не сядить, склавши руки, ведае, што на вяселле ёй спатрэбіцца у будучыне шмат рушничков. Да, пригожий ручник атрымаўся. Калі-небудзь будете мяне з ім хлебам з соллю сустракаць. ой, аж прыслязіўся. Здаецца, сам толькі жаніўся, толькі вяселля было, а цяпер ўжо сівы былунь. О, Дед ну, разрабіў. але што гэта я вільгаць развёў, а? Але ж і сапраўды час ляціць хуценька. І цябе на рушнічку з хлебам соллю, внучачка, будзем сустракаць. Ой, а гасцей колькі панаехала сёння да нас, панапрыходзіла в нашу хату. Так, Ой, дядуля. чуеце? Ой, нешта Чуеце? да, грукае нешта. Чуеце, што? Ух, Да гэта ж самое вяселле до нас ідзе. ай, правда. Ах, то дзе, Алена, загуляем. А то, конечно. Заходьте. Заходьте.
Ой, няхай вам, миленькие, частей шанцуе на гости. Ды каб ніхто не меў на вас злости. Не мінайся нашай хаты, прыязджайце вы да нас. Пірагамі мы заўсёды пачастуем госці вас. Не абыходзьце нашага парога, калі будзе міма ісці ваша дарога. У наших вечорках приймали уділ експериментальний співний гурт «Славяночка Next». Мастацкий кіраўнік моя Алена. Инструментальная группа. Кіраўнік Іван Засімович. Узорный ансамбль танца «Яночка». Балетмайстер Ганна Горбацкая. Народный ансамбль танца «Янаўцы». Мастацкі кіраўнік Марыя Худобенко. Ох, ну и, конечно ж, мой дед Василь, Но, Владимир Фалитарик. но и моя бабуля Алена Святлана Ксёнда. Да и внучка наша Ганночка, Ганна Климович. Дякуй, дякуй, дороженькие, вам усім, хто сьогодні завітав на наші вечорки які відбулися у рамках Тижня родної мови. Дякую всім артистам, танцорам, співакам, музикам. До побачення, до нових зустріч!